Right, Mutageri wa Meru TV tukurikania kana nyuma ya rwaria na mabithaba aipoa rwari rwe uria mantu za kubangwa kile ground ngikurikania ntuku wa roju gikundi ke Gen-Z kiambe umbithim ni berigedi kodra bakithithia maandamano jategiri iginto kambere igukungwira mwaka jumwe nyuma ya maandamano jana jathithitu mwaka muthiruna niketumi tugete ni bwega kuthira tukuretagira mutongeria wa mbeu mbithi mbere ya ntuku izi nikenda tukathuja tukaigwa sauti ya mbeu mbithi barugate mbeu mbithi baba kana kagite na gaka kithirano ka 2027 ikionenie very many young people bare pakugeria gutonya ndene siasa na gutonya ndene utongeria nyato tagagira kinyata ndene county Meru itonete the young people bagichumira na rate nene kutigira ne bakurungama itebibi na bejeta na sera chiao kuntuko narua all the way from South Imenti nomwe wa tongere dirito ari voko mono kudrwa agitetagira akari na nkuruki kinya gutegera mantu jegi utongere bombeu mbithi. Karibu sana kiongozi. Asante sana Bwana Dennis. Nkuga thank you mono nuntu bagunkaribisha aja Meru TV na mpambe kia mbere mbuge poleni sana ki fraternity iji ya Meru TV na Thiri FM kijumla. You have lost one of your own, jawe Mwenda Nchamba. Mwenda Nchamba kirikana ki historia kidogo no ambi introduce mbere onike tumeme na no ambi tete interview mbere boike the other building. Na iliko Mwenda Nchamba inyari turathithitie shurua ya arimi nkubu tukiariragia mantu ya arimi yosti mwari wenu Mwende Cheupe. Mwenda Nchamba itwari no aria riurira mucho rira tumba kuona nawe na twarangia ma through your management bari nyana your boss Fei na nkuga poleni sana and you've lost mtu arario bata muno nyage society twene na kwa ngugiria ombete otethia no ria aratethagia antu so nkuga poleni sana na family yewe nkumira pole sana ntu mantu jonde ijangai. Kejairi Bwana Dennis nkwanjia show iji na on a sad note igoro itrombire guta even one of my family members na nkuga pole sana Kenje Marimba ntunirombire guta mwana wetu jawe munene Kajogo muthakara achitaniritie muno nyagwita ngui chiawe aretithagia ngari cia mira ngari erari we omba kona accident igoro chuka you saw on the news nkuga pole sana kirinjeria na nyagi fraternity on the ankwene na nkubwati jumra. Bwana Dennis twendu kimbithi twithirite twite tairaga mantu amaingi muno kindiguru iji twe Kenya na currently itonete ikuona mantu jati kuendelea jamega kirindiguru yetu na iro tuumire na kuja twarega kujariria uti antu bangi bakajariria orikana ndiguru iji the first liberation ikianjiria yanjiritie nyore ari commander then ari 22 years beto nyamuitune otegera rionthe riria ndiguru iji itinjarene cia na minyororo irete agiri yonthe itethetwe young people nyari ringira jairi twarujairaga multipartyism ria kwari na one party rule chayokanu na itwenda gutetera muno twithira twina democracy aja ndiguru netu twithira twina kira tukwenjoy thai chapati nyingi muno chapati irejire DCP kuna inya pati iria kwa thathaiji kuna Jubilee kuna inya pati ya Nopeu iria tukwenjoy ya Meru na ingi Siambas na nyingi muno tuombire guchiona through ndukimbithi orikana kagita karia ikwari na ikundi bietagwa Young Turks bara bombire kumira ome na kwariria wananchi na kubonia itubatere kwithira twina democracy na multipartyism aja ndiguru netu na ndi tujite kigitara jathatu aria batuja ndukimbithi tukona ndiguru yetu ki economic wise ki mantu je economy
kimantu ja abductions jatigwita bwega na iro tumirite kenda tumba kujariria because ethera tibatwi young people tumbo jariria ntuito ja ko affect muno riria economy Kenya kwithirete agiri imwana indukeji mbithi ja batu tuko affected riria economy tigwita bwega first of all nduke mbithi kia mbere no mbairagwa muno kuita maendeleo nare mairagwa muno nyangu mantu ja kugurana so definitely maisha yawe jatiomba ku move on nontu we have no jobs is good employment irio bona Dennis oteyero urimi pwinthi there is no empowerment definitely riria economy tigwita bwega so na ndirio lazima tumire na tweresithie mami betu na inyabara benyu maetu tubonie nthiguru ititite bwega na itubati kumita kimenyororo eu iria tigwita bwega Bwana Dennis. All right, thank you so much that intro Bwana Melvin. Kuna kiurende na kiambere tutonya kinya kiri siasa kana kiri mabango kana reason ya mbe umbithika kitana kaka kuthaba gichwa utongeria nwithire tugitongeria tumite nkameta is it a program ya mantu ya kibande and you are one of the people bedre to nkionaga wegere ku push mantu ya ID wewe na nyamere gwitwa ID yangu nguvu yangu pengine in a nutshell Melvin no tutaririe reason ID yangu nguvu yangu imbi what is that? Thank you Bwana Dennis. Wanka juju tukianjiria for a long time inyarira ndare skuru Bwana Dennis indona thirikari uria go process mantu ja ibande na ndangete kwanjiria kugia interest ya kuthoma maana ja kibande imbi ndeja kwerewa kibande gitetethagia ki nontu bakuringa kura acha Kenya kibande ija yo identity yaku ikumenyekana wiu umite na ukariata nontu thaira cionthe ugeta guntu kunthe ugaita kibande ikyo kionanagia uju Dennis ikyo kionanagia uju Melvin so ndeja kuthoma nyatha iria Bwana Dennis abagu na arua akwenda kugitira munda agakwira kibande mbere iria inyatuge kagita kamwe wita kugairwa intobia inyabagu ukethera utikinyetie mianka 18 imuntu ngitha imwe omba gukurungamira so Bwana Dennis ndeja na idea ya kuga idea yangu nguvu yangu na program munda meanjiria kuma the start of this year na niombete ku make a lot of progress ntumpanga thai intethetie ana babethi almost 97 kwithira bakiona ibande biao kuba push na bomba kugira ibande na muno challenge ira mbonete yantu bara batete ibande te baberu muno barangutethia bagira indi bara batete ibande ibo bombete kumba approach baba ingi ntu thai mwe ndejire kulan nyarira ngwito batethia na aria ageta atina muntu jauni uria akumenyekana na aria inya kugira abstract ibomba thai munya gwitwa mbesa so Bwana Dennis imbombete oba push kenda twithira twina ibande nuntu wina kibande ikyo kiomba ku identify ugo wiu na nyaka gitaga kura ge kinyo kethira utina kibande utiomba go express right chiaku cha kuringa kura Bwana Dennis so eu nio maana ere nene ndonire thaiji kintu kira kia maana nya twikombora nthiguru yetu irazima twithire twina kibande nuntu antu bara baingi no withire twina aria ome tukiuga tukwenda utethia nthi but we don't have the tools itu tena nini chia gwita mathaga ja gwita iko express our own ideas ntu twena ibande iuna one of the two ku make sure Kenya kuma rere ita the next level Bwana Dennis. Okay, kiro chonkoni bwaku boro diditie do we have kana twina nambe nene e vijana abatene ibande nene muno Bwana Dennis na ikyo tumarite kuthomithia ndukimbithi thaji twina number almost a population ya Kenya ya youth area 75% as we talk kombo tegeri ngwitikia roughly 25 to 30% batiromba kwithira bena ibandi
nuntu mono challenge mpumbite nya kumeona mostly ankwenda kwariria na arua rindi aja nyanda kachietu cha bikiki muno ankwenda kubariria bamwe ukejotegera most of the young people bara begi sectors cha bikibiki bikibiki thai bunda thai mochira chi compost na antu babaingi muno antu ara kwina antu bena inya masters kwina antu bathomete inya degrees bangi bena diploma na we bara bangi baumire form 4 ukona we onere nuntu nande tuge bicie kureta thina nuntu bwa economy ure karitha ici we bangi baremererwo iskuru nyabe na form 2 form 1 so na batatindanira na gwitariko processes ira cia kuyukia ibande biao so population yenene young people kindi kuru yetu bara batendereire na tertiary level ya skuru batombo juki ibande biao kwa nandenes so kiyo nandi tu marite thaiji twithomithagia young people kwithira kwina umuhimu bunene muno bakwithira wijukagia kibande nuntu ibande ibyo bikethira bie one of the two go save this country from the chain economy raturi thaiji bwana Dennis. Alright. Thank you so much kwa mtu kuga Reto Mugambi, Dominic rimbera pamoja iboga sana Mugambi. Caro aruga amazing cool. We need such minds in our country. Happy for you. Iboga sana. Alright, iboga sana ngeta nambere na gutagera message chenu tambe obedede na nkuruki owo emo yuthi kana we mutageri wetu uge bwa kubwegie mibango ire kwirigirwa rujo ya maandamano jata young people umba ku advice nyam the generation in what way ngethro maga shionde tutena mira na rwari retu Melvin nutri twe ukithuganya gutonya utongeriene na itukuone tekinyo kiara na iri na the young people and all that pengine kwena musemo na kwe musemo jo turi kugwa gukerwa youths are the leaders of tomorrow but currently ndategera the young people baruga no barenda thai pengine imbi usukumito wota Melvin uona now it's a high time inyauni kana to as young people tutonye mbunge eti tubatera gutonya mbunge pengine what does that which has pushed thank you bwana Dennis daji ndikuru yetu ara itrite bwana Dennis nitrite ina challenges nyingi which ira twinthe na mono antu bara bagutonya mitandao antu bara bakuthomenya ngaseti you know those are okumera gibra na are antu bari taunine ibagitwe effective na ibaguchiona engineering last time tware aja tukiaragia na Miru Kairi inderere ya Miru na antu mono bankwena na South Imenti ndabera ibaye young people kanya mbere baumare bambe barie na bara bari utongerie ne nuntu imbira antu babaingi bwana Dennis ikwenda tha imwe wamba kumara wigwa inyarutere rurungi gukaria ate nuntu no tuture kuraumu muntu indi twatonye nya tutuketha tutina solution ekobwa na ndera Miru otia tumare twaranirie na antu na iro ndataja antu bakai kagita kau bara tumbite kwaraniria abo nyakare ntiri no mbonete inya ndewa munyoro ngiara na iria na the former deputy president eno mtu kiroko ndairo kiruje na gikaumara yakwira mwenzake najitwe no batigwitikia no ntu ikyo kiumaruje so indenda ekukarania na akuru kukarania na nduki mbithi mbamba kumenya nthiguru yetu thine yo imbi niki economy yetu itiku move swiftly jora kibake atiete na uria nthiguru era na buthongi kagita kare na ndomba kwaraniria na antu babaingi muno na ndeja na solutions nyingi na muno ndategera nkwene ndona kwina thine nene muno yo tongeria ara nkwene ndona nya tongeria bara twatarire bwana Dennis bati ukara kuinya na mwananchi nuntu utibatija mutongeria kweja kwa report every time nyagwe no bati gukarania na mwananchi uria akwere ngugi na manditi kwa mwitira ngugi ukamba kuigwa wewe ngwa imbia gukurukira na imbia kwenda nukwera kira turaruja ira mono ja young people nurona turari na
bill cha kuga itukwenda public participation ijukwa very seriously kintu gitomba gukarika mianke eu ingi kurukite mantu jaraja kwenda mwingi na kwarirwa mwananchi ukona jati kwarirwa na jati kuretwa on ground je mobilizwa antu bakai para thirikari kwenda akibariria mantu jao na bate antu batikuthomithwa bwega bero imbitu kuthithirwa na atongeria batikuja ground goto jaki wikyo twagite burungu kwene atongeria bara tu nabo batikuja on ground kuthikiria mwananchi bathamire naja mutindo antizingo gembi baitana paura ke mwananchi buru ikwaga area kwithira wina goodwill ya mwananchi na we ground ni kumuthikiria wewe ngwa u akwere ngugi imbi wengwa kwenda kuthithirwa na nate akwenda gukara nontu no akwete ngugi kwero abo na Dennis so au ni oturi na ndikwaraniria na antu baba ingi kyo gyatumire nchoka nthi na iki mwananchi mwira tubatere gwita ngugi cietu tubatere gutongerwa uju na tubatere gukaro bwana Dennis right. Kwa mtu aja gwetwa Steve alitoria hello to you too kiongozi ipoeka sana akuga the problem is that the young people will vie for positions but we have other old people with money who will buy the votes. Aruga the young people bakarungama ite agina kuga kuna thina kuri na akuru bakagura kura izi what ni ndio bakuga manto tawo ndiguru nera turi thaji na dispute uria wambire kuga mbere utongeria buria twina bo musemo yuga the young people are the leaders of tomorrow. There is nothing like that. Nyante na kuthikiria mantu ja moja jau tuyatongeria banarua na itu tukuyukia ndiguru narua bwana Dennis nuntu ukethira tia the youth and the Gen Z who have stood up for this country mpanga utukinyete turi twimenyororo ne nyatutiumba tugicita thaici bwana Dennis ndikwira ukethira tia young people bara baumirite thaici inya ugwecio imote ukireta TV ni aja urire onthe borichi cietura aja omekwijo kugwata bwana Dennis na ndi ankwenda kwira gucokeria statement yo akuga thaici kira gikwendekana muno ikuthomithia mwananchi antu ibomete kwerewa muno kura gintu kia maana sana ndaika yuo tumira ndaika 10 kwara raini wita kwarukia kura eku na kuringira mutongerio kukura antu ibejite umenya no igo affect that 10 minutes or 20 minutes no igo affect for 5 years or for the rest of your life because mianke kueta no kaya wasted aja company kueka closed no ntobo economic constraints ukachoka reserve guchukiria kairinya thirikari ngeja ithaira ikintu gikiomo muno so antu iberewi kintu kia maana muno kia mbere nthiguru nezi ikuringira utongeria bwina maana na bwina bata thaici antu bakare ambecha bwana Dennis kirambe jite othoma na mwananchi indi na mwananchi naranjiririe kumenya utongeria buria abati uringira kwa ngugi iburiku na muntu uria akamwitira ngugi nuriku so thaici kira twina kio as young people kia maana ikumara twithomithagia aciari betu twithomithagia nduki mbithi twithomithagia kira muntu twamwira nthiguru yetu ibati gwita uyu tubati kuthithia uyu kio kintu kia maana kira tutigiri inya beja na mbesa kia maana ikuthomithia mwananchi kumwira muntu uyu no nire uria athithirie last time nuntu bau akugira bakuru no bo bareo na teatu mena our fathers because they are dads teatu bamena na tutiu mena utongeria bwao kira tu mena mantu jara bothithio utongerie ne bu bwana Dennis tutikwenda mantu jara bakwenderea nuntu o kira generation we uria yenda gutongerwa batu tulienda economy run shiftly tulienda kuona development iri gutethia mwananchi priorities iria ugwika mbere ni iria gutethia mwananchi ti priorities upside now nukwera nuntu nukwenda benefit wona ukona thaici wake thoko indi utikwenda kumenya marigo jaraja kuma kama chege marigo jaraja kuma mitungu
majani jaria ya kuma na aria boruguru mikumbune kawa karaga kuma ndebo munani karakinyate kithoko eriku iu na ndia ngaketha kawa nkireta thokone getika konthe njirene iria riria murimi akurima boga itie kiene na aria akurima na agatie guru akurima na uruko rigakinyate kimiru ndiri rigakinyate gikure we embere reri kanyakine nukwera bona Dennis ti murimi kwithira no rimeria na are uruko indi iria rikinyo kinyankubu irite kirionde kwena aje egwaka thoko mbere uthithia njire mbere nukwera bona Dennis so priorities iriko mutongerio kwa gwika mbere no gwata bona Dennis kiu kia maana muno na kiu mwananchi abati kwerewa mutongerio ria kwa ngugi arika priorities iriko mbere kingugi ria kumwitira ti marinya jethira jojuri nkubu the old town kutuika mubiachara inyako gweka inyanda meome kana kuma rinya display nkayome itikara inya within 10 minutes itirojura tiri i customer kwake jogura bona Dennis kiragi kwendekana thaaji mutongerio kuwe mwangugi agwitira ngugi atia nukwera bona Dennis kiu kia maana na kiu tuwejete kuthomithia mwananchi young people kubonio tongeria bura bwena bu atuti kwenda owns mind mantu jara jakarikire tene no yo tukwenderea ochokera itumire rekanu ithai twere ngikibaki jara tukwenjoy ithai ukethira thai kwe muntu ageni ari guru bona Dennis itherete president Mwai Kibaki Right. Kibaki ageni ari guru atia na kuona ana bare aire free education ibo bakuita Kenya kiminyororo utongeria buria wengu atenda nukwera bona Dennis Kibaki nene utongeria bubweku na nene ti utongeria bubwega so na kuona ana baria aire free education ibo baguita Kenya kiminyororo eu so ingwete kiara atutire na kithomo kiria atwere we will make sure tukugitithia ngugi nontu noa na tugachokia every education you kithirikari ingejete because I believe thirikari ira twitite form next kethira thirikari kon egutetekera mwananchi na kuona ubataruba mwananchi gwitirwa ngugire batere bona Dennis. Right. Arembera, good morning. Dennis Karambu from Ikweta. Do you think the community has accepted the young people as leaders? Because personally, I don't think the community, most communities have accepted these young thugs in leadership. I don't know, community no kuona ikiamukira utongere bombe umbethe. Bona Dennis mbankara tukinyete thaaji jaute mantu inya jakwirwa imantu jara tukuona because thaaji ugeta inya kijuju ura munini kuringana na aria mpumairaga na nkaria na inya grandpa okwa mbigagwa thai mwe mbiro kethira thai ti ubo kwaria tutethira turi aria turi so ingwetikia community ni anjiritie kuona kwino bataru that these young people batu tukwariria mwananchi na itugutethia nthigurure kubatere so community ni anjiritie kuona we have we will change the country ningoni ibanjiritie gwitikiria utongeria bwetu na ibene young people ibo bakabatethia ki next government na let me assure you bona Dennis tutiombo rwira nthiguru na tumbo gwithia mwananchi na turwirite nthiguru mianke yonthe no kiona thina na baba ingi batu young people twakuo na turegotethia mwananchi so inya community ni kuona the sacrifice that we are doing gutethia nthiguru iji yetu na ingwitiki banjiritie gutu accept no ntukona currently inya leaders barave on top na uri inya tuku mobilize kuma rao mena gutetera nthiguru within short time twatonya online no kuona antu ibakumira so community na the society even the church ni anjiritie ku embrace the young people ntuno kuona tuyewa platforms cha kwaria kuona tuyewa podium and even ande bwana Dennis inya opportunity jeje kumpaja kuja kuira mumiru and kuonania community ni anjiritie ku embrace few years ago
it will be very rare for young people kujageshoja eje. You can attest for that. Even in spaces of leadership, inyethera bati kutunenkira the vital positions that we want to change and liberate this country. Nonto kona ja president wetu President William Ruto last year after 25th demos nonire akuruma kwenga the whole cabinet semreshile nombugyo nombire guchokia o antu bau kaire so tutiragwata the space that we want kenda tumbo change ndiguru yetu na iro turaugire we will fight for that space, right? Arembera salimia sana huyo comrade. Mkwene hatuwezi chagua mtu tamu mbili na akose kutufanyia kazi. Huyo na mjumbe Shadrack wote ni nyumbani asubuhi. Iboga sana utambira dito yako. Alright. Ngethora maga message chonde botegere oro kudro gituma rotarora Facebook nkurikanie Meru TV twina Meru TV Kenya na Kenyana aja akirethiri 11.2 FM Kenyana onkuona turi imwe imwe na nkethorwa ngi itagagira kwina Sam mbere tuta kidogo kiri ugebo kukire mantu daje kimandamano na utongere pundu badrikare nombe nikugo maybe ka challenge karakario as a young person who is aspiring to be a leader. Which challenge is there kuna vijana bokukumba na chibarabara ni? Thank you Bwana Dennis. The young people tuna a lot of challenges. Ntukiambere resources, they are very scarce on our side. Kingi kia jairi kuona podium cha kwaria muno. But rirandari ya resources, you know Bwana Dennis, kirao ni bona kiemata muno rire otonya kieni kia wathani ni urawaria na mwananchi. Ukoneria mwananchi okuka ukoneria antu bare okwenda gwitira ngugi uri okabaitira ngugi definitely they will accept you. But kwe challenges nyingi chiumairaga, you know you want resources to travel egwita kuona nuje eja nande tugeoninga consider nkwene is among the biggest one aja Meru na ira chiena population yenene mono gateka population yenkwene almost 52,000 ewija constituency imwe imbona na Garissa na inyaje ngenderene retire side ya Kiambu so nkwene ija constituency na kwaria na antu bau bonthe nenda tha imwe time na wethira wina resources so na challenges imwe mono kona you want to make up your life ino konda kurukira aja wamba kuthithia mantu jaku jaire time limited na no kwenda resources cha gwita kona mwananchi yo no ntu travel all the way gwita na uruko go travel all the way to ina tharo the farthest end kwaria mwananchi yo tha imwe ni ja challenging nonto but time na resources but definitely thaji ukienda gwitira mwananchi ngugi ndi consider jauje mantu ja marito muno kire kina maana ikumira na warie na mukarioku na kumuoneria uria tugaitaniria ngugi na wendo bunene muno Bwana Dennis. Yeah. Ngakuthikira na Melvin na kuringana na antu barambitha kitheria interview aja tugere mantu jagi kuthuja utongeria moso aspirant bara bengi bathagira muno bakimurikaga the sitting either MC the sitting MP but twathikira ro rwaku itukwigua utigwa attack muno mtu sitting kana nya MC oro kuene kagitane kaka kana mujumbe pengine is that your mode ni mode kuya pengine kile siasa chiaku that you don't attack directly mentre wokiuga MCA also in a different way kile siasa chiaku which is that way. Thank you Bwana Dennis. Mtu mpanga thai tia upeniri ndirera mwananchi wa South Imenti kanonkwene ura tukathithia ngugi ankwenda kubonia the alternative way utongeria na kagita gakinya uninda ugire 2022 itwahere antu ngugi na twabaya kanya kagwita ngugi na twabaere a period of 5 years
ja MCA wetu nandi this is the mwanka jwa mugwanja wathanine nuntu second term wewe nakagita kala mwananchi amwa akwa mtu ngugi etako kuchiaria ari ande bene ne thaira definitely akundikira for 5 years akunengira mtu ngugi akumwite so particularly ankwenda kwa mutongerio kwa kanya miaka 5 ethira 2027 tukethaniria tumurie for 5 years imbiombe twathiria mwananchi onkwene so kagita kaka utino mpenda agwita nabo atumwete kanya nuntu aendelea kuiruga nuntu nande cha thaici bwana Denise inyarira turaragia na antu au nkwene ndiraboragia pambira mweshimiwa wao aterega inya kweja kubakethia ati kuonekana inya na unture na inya kijo commission nyanjira turiona injira cha KTNDA yakuga ichia kuthithia but definitely jau issues cha kwariria thaici issues cha kwariria thai na ate anthiguru yetu tukona freedom of expression uria nkaragia ntikugwatwa uria nkaragia ikuoneria antu mbere maitu ambe tuchwe wathani bo tukuma na rego kagita gakinyaja tukeja kubera utongeria bubu iturabwete 5 years but yotikyo turona bwithithia atia bwituguna akyo so kagita kagakinya bwana Dennis thaici tikagita kau gakwita kwanjirio chumbura na our common enemy thaici bwana Dennis imndure akugwata young people ageta kuboraga imndure akugwata young people bakauma bena majira permanent ya life imndure akurepa our economy imndure akona young person atina ngugi na atikwenda kumwa ngugi imndure kuthukia economy yetu mpanga industries ikena matuareti na chira mairandi kurune ichingi chetu ya Tanzania na Uganda chiatiga kuinvest ya that is our common enemy acha Kenya thaici bwana Dennis. Right. Dena kiuria ubwe nugu support maandamano chacha Gen Z. Number 2 ugenchokaria kiuria kiu do you think tanaronga thitie na ro yani kuga kwina antu babarekana bamwe state house operatives best state house bangi baruga propagandist baki ama UDA and all that baraba kwerekana iba ko hire goons utigere iba ko distrap maandamano no kuona kurina kauma that kwina some antuba bakuretwa kana beta ko bakiretwa gutigera maandamano ya Gen Z za kuangaratanwa na wambire na kiure kiukethera uwe personally do you think maandamano is the best way? Definitely it is. Definitely it is bwana Dennis nuntu tutina njire ngi egutonya mwitu na jwetu ingo ikiria through a process ura tumbite gwatine uchiathi kuma uchiathi bwa mbere ria twatonyire mwitune twina prominent people nya kuma aja Meru orikana Thereti Gachori Mwariama the great twatonyire mwitune kuchwa uchiathi the second liberation bindire tunganga na twaranirie twinde tukienda tuma K1 Pateru na twetage street na kuonania mwananchi nwe na uchiathi kurukia barato yete nguge thaici tutina alternative ingi bwana Dennis ti bara kumira njirene nuntu uyo njira yonka ira tutigerie the youth of this country kenda tuone economy yetu igwita bwega kenda tuona finance bill rire ikuretwo chieretwo china manufaa ja mwananchi kenda tuona there's no abductions kenda tuona uti police brutality yantu kuraga kwa kiorera na uti action chio yukwa so the only way batu iria tutigerie cheria our forefathers did gutonya mwitune ikumira on street as the constitution ure kuga in article 1 tukauga the sovereign power belongs to the people itu twino chiathi bura bunene ure article 1 igutwira gi constitution ya Kenya so njira yonka iria tutigerie jeo gutonya mwitune yetu igweta on the street na kuona ni itu twino chiathi bura bunene bwana Dennis. The second question ngona narua ngazeti eu ikiariragia mantu ja uria maandamano jo bangwa
tuona kwina messages chiopteni nyakuma State House operatives bwana Dennis jau imanto jareo iturona uria antu bakugwatwa iturona uria inya company imwe chikoeja na information about young people na signals yara tuli. So those are true stories. Na bwana Dennis daiji mwananchi na inyenene muno ntu inya no kuona riria ngunzi kumira kujondi gutwaragania na taunini no kuona action ira tubayukiria na most of the leaders of those goons nyawatega mitandao yetu no kuona jo umwe nguni nene muno Nairobi nirathamire reserve na iromba young people msama ntu turamwirie uria tukamutikira action nuronire ungi cho inya uwe kingazeti ewe au narua akiuga tiwe etagwo u kwina bangi bathatu akiuga kwina gaucho bathatu which I don't know indi tuije uria baitangu and we will teach them a lesson ntu nurona bwana Dennis nyari ali kinji arari in Meru na akienda kwaraniria mwananchi we antu na nyuma bareta kubangania uria michemania we kathithia ate ikathukwa na nurona actions ira barajuka irwi mwananchi okawaida. So kila unipomba kwira mwananchi thaiji bwana Dennis ethira no kuona Melvin na muchemania ara no timwendete ugwe chikarere gwaku kejo thuke muchemanyo wako tigana no yaria barei bakwenda umuthikiria ethira no kuona uri ongi ena muchemanyo no tikwenda umuthikiria acha na bwana Dennis nuntu definitely thaiji mwananchi nere wikire akwenda na kire atikwenda nere ure akwenda gwita ngui ciao no ure atikwenda ngui nere ure akwenda umutongeria no ure atikwenda umutongeria. So bwana Dennis tutigane amantu jaja jagwikia nthikuru wetu ikaraja na tutuma you know IT controlled through the same route area thirikari yetu ikwenda gutwikiria egunzim egutuma young people gutumira antu babethi gutumira nguns chiza taunine kuraga antu na kuthithia mantu jatebui the same route no IT anjiririe if you ethro thoma history ya IT and now we are not shameful that it gutuma antu beto tethia IT miles away even a country which was not known all miles away gweto batethia na gwetu kwina the same problem na borichi bau bati kwethira beandoga problem ijiri aja. What do you think madam Lojaja jabatere koditho in what way bana Melvin onto yes the young people bakomera police kuna police brutality to kozera mona excessive use of force pengine ugomba ku advice ruangiruro karia ate babatere kukaria nonto still bana right ya kukaria public property na bana right ya kukaria mwingi injerere ku wotegete kuona no police babatere kutumira utigira kwina that piece na there kile mana. First of all bwana Dennis ambuge pole mono kiri jahar bato juang nuntu yo tuonete is a true example mantu jara tutwire kugaija ko happen na jaje umire very clear jena evidence na igoro itronire nya ipoa nirombire kuga the OCS and the police who was there mkwana pena case to answer nankwenda kuromba bolichi betu baraba kwita ngui njega mono bamwe twije we have a very sober policemen around the service ankwenda baromba na kwini akonene mono thairia otumo yo thithia onda sirite agiri yugwa wenko gatikiro action. So ankwenda baromba inyabona tumira on the street ibo batio tukaria buge ensure to safe buge ensure bugo tukaria nuntu ibukona atiko wane constitution uri kuga me mantu ya mwete constitution yetu gainda bwana Dennis. So no batere kuona ugwe ja police officer we in service ukona obati ukaria mwananchi nuntu tiawe kyo thukia batu young people tutumaira tutithatu twina any gun tutithatu twina any weapon atu tumaira na thimo na ruje
hena gatamba because we are nya tuthithagia exercise me nya twithite nya thiri tumirite kwandamani twithite othithia a little bit of exercise because we a little bit we otukienda matuka you know so na ego chianguria ruya kindogo so bwana Dennis ankera borichi betu batukaria nuntu ibi ngugi yao batere last week mantu ya tuona baretete guns on the street na beba karaya ebe na miti na batu no kuona we harmless utigendo tugwete aburetete bara baturaga na ibo bakaritie that is not the way Kenya should be na utibu tongeria bura tukwenda yes iu kwethira tu which is na ibo ona to agwa to mwe yo na ura to aseta example which the nyiba uga ure abatumite so bona Dennis tutikwenda nthiguru yetu ikinyau we are Kenyans are very hardworking now we are not proud kwethira nthiguru yetu itite into that direction tu tukwenda Kenya ithira itonga iragwa no. Okay bwana Melvin tukirikagire no ntoma mathaje tu pengine no mpende kuigua your final thoughts on everything that has been going on kire utongere bwa South Imenti utongere bwa Nkwene utongere bwa County Meru na Kenya in general utongere bunde your final thought umba gutariria kariata. Thank you bwana Dennis. Mbere ma anchokia ngalo mono kia kariba Nkwene na nkubwa large nontu rira mutongeria wetu arejire yawe Rigathi Gachagua rombire kumulise bwega na riria antu betu ba Nkubu na Nkwene kira tukwenda muno atukwenda utongeria bwina maana utongeria bura buri othaiji bwana Dennis butigetie mwananchi wa kawaida bwega South Imenti bithande cimari nene kiatongeria bara batari muno mubunge wetu Shadrack Mweti na wentuko ndamwirire uninte thande na andu anwe ate kira mpenda kuona irira antu bagwitirwa ngugi ura kubatere nya mheshimiwa kwa ari aja u athamire na muguta no kwenja reri antu ba Nkwene narenjire rukoro rwingi nije the product ugeta kinyozi ukenjwa mutundu jura jwitha jwiruko jire atwira kenja Nkwene definitely na amenjire urete batere ndera antu ba Nkwene na South Imenti rukoro runthe tukarwegera nuntu nandethira narenjire rukoro rwingi uju irukwenda muntu okuruita ito at least Nkwene clean kai nakagita gakinya tukamenya tukarwegera atia na tukaria na antu bonthe Nkwene young old inyana turenda gwekira kila mtu kiutongeria bwetu bura bwijite so kagita gakinya tukomba kwegera rukoro runde bwana Dennis na ambire mubunge okwa Dr. Shadrack Mweti bwega muno nuntu wangu iria ombete o Twitter chionde but nethire na priorities iria kumenya mbere ma mwananchi onkwe o South Imenti no tethekachio ethire menya priority iria batiothithwa mbere ethire injira akamenjire ri kwe batiothithwa nyagi toromba na ugakuga na kuromba whatever ki national government namenya project iria batere kuromba mbere iria batere ku benefit mwananchi mbere yingi so tiandira mantu amaingi au ange ankera mutumanto ithinkia abanganye thirikari we bwega amenye uria agwitira mwananchi ngugi akairwa ibaba kwenja abaeja mbeja atiomenya project yori gwitwa nthi akuje kwa ground angalie ile kazi yake inatendeka une mpumba kuga and the time is coming when the young people will rise up and take the leadership of this country and tukonia mwana ananchi ba Kenya jumla maono ya mtu mwethi urajomba gwitangugi ningwitikia utithirikari ingi gaitangugi jaije twijite kuthithia 2027 yantu babe thi bwana Dennis. Right.
Aruga, hi Dennis, hi to you too. Akambera, salimia sana Nkuene one. We need such minds in parliament for us to have a greater tomorrow. Auga hashtag youth for youth. Thank you so much. Iboga sana Karimi Mbera watching live from Githongo. Iboga sana tuko pamoja. Bwana Melvin tukatha tukire kagere no tomo thaje tu, but I believe tukatha tu weta kare na kaire niki anda tukare diama ntujegie what is happening with our youth. Because tora tukire tukiambiria the young people kagitana gakaiba kuoneka ni bachumiritie muno te kwari yake, but still kugeria gutongeria tonya ndene ite bibi. Thank you Bwana Dennis. Yes. Ankaira young people uju tumare tuone thiri tugwita ndiguru ye tukiemenyororo ya polisi kuragano uria bakwenda na nkaira polisi betu batukarie tumirite batu twi very peaceful, tutikwenda ndwana mtu twijite batwe kuonania uria tubatere kwatho tutina mantu amaingi tutweja kumara go express thina ira twinacio. Budget yongwa ndionera stia Bwana Dennis, supplementary budget yongeri ye State House to 12 billion bambete ogitarira tware maandamano to 4.3. So into ya bibyo tukuigwa bieto thuragia antu amwananchi mbecha niji chigweto nenganero na chieja ekuthithia empowerment yetina maana na janthi. So Bwana Dennis tukiendelea kwaraniria nankera wa young people ure twena na inyeu na utuonanirie we can take the leadership of this country to marerojo kena tuendelea kuonania itu tweno nene na itu twingi no na power ikire batwe. So rojo tu mare na tumekwaraniria nanto. Ibwega sana mtogoto Mugai Aruga watching live, salimikeni sana. Thank you so much Mugai na barabombe bomba kuthera bari na batwe kirutere rundero Facebook rutere rwa YouTube na kinya baraba tutagetero kire TV. Thank you so much Bithron ke gondagera kagita agake agamu bango jogo kari tori ngeme. Nwethiritwo gichwana aria ukagura mabati ija kuimba nyomba yaku na style ire kwenda. Duralong Mabati Factory Limited toriaje ni ondobu waku. Nitwendagia mabati jarangi mwanya na jamithemba mwanya ta Duralong Tile, Box Profile, Durahome kana corrugated, Duralong Roman Tile na magori ija kuguna mukojo waku. Beta wa Muthomi kuma Duralong Mabati ni operations manager arengende quality control officer. Duralong Mabati tubwetha cia mabati ya mithemba mwanya mwanya na rangi mwanya mwanya. Kuna rangi ya blue, charcoal grey ni ringi mbingi orowici. Tubwetha cia no accessories yayo ya ridges, tunaona kinya misumari na rubber washers. Tuita mabati yetu kulingana na ithimi bia nyumba yeku. Mkoroki netukamataira ateja betu mabati mwanka mochi. Duralong tori Isiolo barabareni ya kuerekera Isiolo Airport. Kumenya manto nkoroki toriongere bichine chieto kano toringere dimo kukurokera 0110 581 292. Duralong Mabati Factory Limited. Tested, approved and trusted. She's so wicked and ruthless. Oh my God, what is this on your bed? What is this?
shouldn't have done that before the elders. You lack manners. Honestly. Let me tell you, with the thing you did, Igwe will never do anything on your behalf again. Like I care? See, if I give birth to this child, I will leave this community and nobody will see my child. Nobody. Are you aware that Ikiri was my cousin? What about that? Then try it. Maybe you go and call those your family warriors, Let me tell you, better go to the elders' house one after the other and apologize to them. No, over my living body, I will not do it. And Kiri, I will not do it. They killed my husband or something one after the other again. Because even poor, leave my house. Until then. I lack manners, I'm stubborn. I don't blame you, you don't know what I'm passing through. What is after you or what are you after this month? The two corpses, they are lying down now in front of my palace. How do you mean, Igwe? I said the two corpses of the two infected person, Ikiri and Obido, they are there in my palace now. Igwe, how managed? Who brought them there? Please, find somebody to release that evil girl from my house, please. Who? Igwe, as for me, I cannot cross there. Send your